I would like to speak to you the message I entitled, Count Properly. Count properly. Alagad, amin tayo nalingag bilang kakabsag, lalo ng kwartat pagsasaritaan. Ngam dapat, hanlang nga kwartat bilbilangan tayo, no digiti nga banag ti dapat nga bilangan tayo. Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. Forgiveth all of thine iniquities. Who healeth all thy diseases. Who redeemeth thy life from destruction. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercy. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses. He has His acts unto the children of Israel. 8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, plenteous in mercy. Apo pa kaw na nakam, dagiti nagkurangan mi. Dagiti naglapsingan mi. Agyaman kam ta, dati Holy Spirit mo nga mangipalpalagip ka na kami. Tapnon we can always find our way back to you. And we could find our way back on track. Forgive us, Lord, kadagiti sins of omissions me, sins of commission, so that we could be worthy to receive thy word, that our hearts and mind would be inclined to walk in thy ways. Tulungan na kami, Apo, nakapoy kami. Nga magyaman kami, Apo, Diyos, iti adong ayat ken parabor mo. Thank you for the trials. Thank you for the difficulties. Thank you even for your chastening. Thank you, dagiti adong nga pamalagip mo, Apo. Tapno iti kasta, magna kami iti pagayatam. Kadita, tulungan na kami nga mangkita kadeti nga mensahe nga maiburay. Kuam ti gloria ken dayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Count properly. Number 1, count the blessings and not the troubles. Count the blessings and not the troubles. No dadto makakabsat, tila makitkita tayo tibiyag, dagiti troubles. Hana dakas, rebeng na nga makita tayo. Tahan tayo mo't mabalin ti agbiag nga si bubulag. Tasi imatang tayo realidad ti panagbiag, talaga nga do troubles. Troubles call for answer. Troubles call for solution. Troubles call for what? Remedy. Kailangan kakabsat nga kitaan tayo di trouble. But let us not allow ourselves to only see the troubles, but we must count our blessings. Kuna na di Psalms 139:17-18. How precious also are thy thoughts unto me, O God. Paunayin kakabsat. No tila makita tayo tibiyag, dagitay rigat tayo, dagitay parikot tayo, dagitay problema tayo, dagitay awan kada tayo, dagitay disadvantage tayo, dagitay weaknesses tayo. Hanadakas nga makita tayo digitoy, dawatan tayo ti ayat parabor ti Apo, ngam saan tayo liplipatan, at adot kinaimbag iti Apo, ngam digitoy nga panubok. No digitoy nga panubok, iso dat rason tayo nga maupay, so dat rason tayo nga agsui, so dat rason tayo nga mapundi, kayat mo nga rod nga mapundi ka, kayat mo kading agsui ka, kayat mo kading nga maupay ka, I don't think, no na espirituan ti panunot mo, you cannot allow any trouble nga mang busted ti pamatim kan spiritual life mo. So do not allow yourself to just be counting troubles. You must count your blessings. When you talk about the blessings of the Lord, on the other hand, doon nga blessing ti kayat ko nga, kitaan te nga kanayo na Kristiyano. Muna kakabsat, spiritual blessings. Kuna na di Ephesians 1:3, Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Nagrigat namin aya kakabsat. Tayo tinaintawan nga panao, wano na intawan nga aspeto. Kaslahan tayo ammo nga enjoyan iti banag, nga han na makita ti mata, nga han na maigaman ti ima, nga han nga maramanan ti dila, nga han nga mangeg iti lapayag, nga han nga maangot iti agong. We live by our human senses. What a very sad thing. What a very miserable thing. If the only blessings that we celebrate in life are the blessings that are directly connected with our basic 5 human senses. Kakabsat, we have more blessings than that which could our 5 senses
connect. And those are what the eyes cannot see, the ears cannot hear, the mouth cannot smell, the hands cannot touch, and the tongue cannot taste. These are spiritual blessings. Nga digiti nga blessings kakabsat, they are connected to our sixth sense, that is our faith. So nga, enjoyin tayo kakabsat, nga kuna tayo, apo, agyamanak, taure adot limitasyon ko diyeti about itaga, material lang nga ba, nagpindas kakabsat, di ko na ni Sister Annie di Kalman, kitam ti mapasamak ka. No, ada na pasamak ka trouble, ngam adapelang blessing nga mabalin mo nga ibilang iti panagbiag mo. Saan nga agbalin, nga di trouble ti mangupay ka. Tako na di Kalman, ala pastor, material lang nga banag. Hanga detay, awanan ti balyo na kakabsat. Amo tayo kabsat, ngano talaga nga nagrigadam, saan nga nalaka nga deti aklunam dyan na pukaw king kata nagrigatam nga rude. Aglalo ta digiti nga kakabsat, they started from zero. May saak nga witness no kasanot rigat da nga ng rugi kakabsat. They started from zero. Actually, ti mo na nga lugan da kakabsat, kat deti lugan ti kapilyata idi. No nga lagipyo, adel 300 tay pasukin. Kat pinaayos ni Pastor John, gaputa damang gatang ko na ni Pastor Ber. Hindi ko maamuan mi, isod na kayo manggatang pag-business da. Nakaskas daw ta naggagat da nga agasawa, naglaing da nga ng isakat tibiyag, nalaing da nga dumiskarte, aglaklako di tiyandaan ni Sister Annie kakabsat. Nila kayo nagigigat itinyog. No kasanuda kakabsat nga napaangat itibiyag da by the grace of God. Nakaurnong da nauluan da kakabsat, nga sang kabatid sun gatang da dilugan, nga isot pagbumbunag da nga pagbibiyahe, ti ilaklako da nga stocks. Kat nakainot da nga nakabakir, jay balay da kakabsat, nanayunan tinagyan, nanayunan ti mesang L300 second hand, ginatang da 50,000. Nagagatang datwa nga motor sa 25,000. Di budeka di balay da, nakargaan da ti stocks. Then suddenly, aming nga nagbanugan da na pukaw, no si kadeta, kasano panangawat mo. Hanggang nalaka kakabsat. Aglalo talaga napatag dagiti banag kada tayo. But there are times the Lord will test us kadagiti nga bambanag. Tapno ma-realize tayo kakabsat, DJ, ipagpakita ti Apo nga viewpoint ti panagbiag. Nga saan laeng nga dagiti makita ti mata maramanan tingiwat mangeg ti lapayag masagid iti ima tayo ti mabalin na blessing nga pangidaydayawan ti Apo. No diket dagiti saan nga makita, ta isuda dagiti eternal, dagiti temporaryo lang. Mabalin na mapukaw amin. There are troubles, but count your blessings. So ako na nakakabsat dito Romans chapter 8 verse number 18, it says, "For I reckon that the sufferings of this present time, dagiti sa gabaan iti dayti agdama nga biag, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." The word reckon means count. It means to audit, it means to assess, it means to get the value of all of these things. Nga kunana, di kito'y nga sagabaan ti dayti nga agdama, kat nothing compared kaday dyan sagana ti Apo nga gloria iti langit. So nga ti Kristiyano kakabsat, hanga nalaka nga mailupag. Ti Kristiyano nga napudpud no nga dapan nakaawat na, kan nakaituon ti apeksyon na kadigiti nilangitan nga blessings na, hanga nalaka nga maupay. Hanga nalaka nga maawanan tinamnama. Hanga nalaka nga madiscourage. Hanga nalaka nga mapundi kakapsat. Why? Because the Bible taught us to count the blessings and not the troubles. And when the Bible speak of blessing, hala nga digiti physical blessings. Nang nangro na ti spiritual blessing. Ngem! Hantay mo't mai-deny. Uri awantay pa'y langit. Nakaimbag mo ti Apo kakapsat. Deta laka daliyo ta Hawaiian blessing deta. So hanggang gririring nga, nagrigat ti biyak ti Hawaii, nakadutrabaho, agpuy-puyat, ay di ka lang mo kakabsat, blessing ta kadayod ta. No, dakay ko dito, i-compare mo, no, dakat ti ko, makasano ko makakabsat, alaman? Hanyo makita deta nga blessing? So kakabsat, stop complaining. Alakat ti 9 tawan, adatay di jayan kakabsat, 9 tawan, ngamaang ka ding agpatinggatay la ijay. Kung natin kumaapo, pakawanan nalipatak mo ten, blessing ti kadak ti Hawaii, hangalunod. Di pa nagriknak buntan, deti nasapa nga pa nagringko pa nagubra, di pa nagtrabaho nga night shift, graveyard nak, deti ka ado ti asikasuk nga problema, ado nga bilis nga baybayadan, kasmat lamay lunulunod ti biyak ko nga dati Hawaiian, samantalang blessing ti kadak ti Hawaii. Opportunity ngayontud mo, Apo. Kakabsat, count the blessing and not the troubles. May ikadwa nga bilangan tayo. Not only that, but number 2, count the opportunities and not the failures. O kakabsat, sino kada kayo ti awang failure na tibiyag?
Sino tao nga ang failure na siyak na kadot failures ko tibiyag. Kadagyaman nagtiapo ta every time nga dadigiti failures ko, at dadigiti pa nakadistract ko, at dadigiti ba nagkakabsat nga dete, agbalin nga idol, tao tayo pelang kakabsat, tiapo palagi pa naka. Every time you look at these things, you fail. I'm sorry, Lord. Tila pagyamanan tayo tiapo nga kakabsat, the Lord is not giving up on us. Amen. Paunay kan. Sika, give up ka pa ita sarili mo. Dadto mati naganak, ag-give up pa iti anak nan. Dadto mati pastor, ag-give up pa iti miyembro nan. Dadto mati tao, ag-give up pa iti padanan. Nga madati apo nga sana nag-give up. Kadaging gana nga ti apo sana nag-give up at danto latagundaway mo nga bumangon. Amen. There will always be an opportunity. So nga mo kitaan di failure mo. Tati apohan nag-give up king ka. Ti apohan pinalpas king ka. Ti apohan na paintuldag kakabsat nga kunana, you're done. No? Digiti kakabsat kama lang di pa nagbiag. Kunana di Book of Psalms, when I fall, I shall arise. The righteous man falleth 7 times, but riseth up again. When there is a time to fall, there is also an opportunity to rise up. Count the opportunities and not the failures. Kunana di Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Instead of wallowing in self-pity that causes misery into your life because of your failures, tumangad ka kat kunatiapoking ka, I'm not yet through with you, my son. I'm not yet done with you. Kat kunana di Philippians 1:6, one of my favorite verses, for I know who I am and how frail I am. Kunana di Philippians 1:6, kunana jay, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of the Lord. Being confident of this very thing, that he which have begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. You and me, folks, are under construction. So bear with the inconveniences. Ang penalpas ti Apo. So as we have therefore opportunity kakabsat, bumangon tayo. Kat kuna tayo Apo Diyos, tulungan nga digiti failures ko't makitag, kat digiti lunukatam nga opportunity nga maaramat mo iti panagbiag ko. Thankful tayo ti Apo, iti adu nga parabor na. Failure is not a person. Awan tao nga failure. Ti failure kakabsat, may sala nga event ti biag ti tao. Remember that. Failure is not a person. Failure is just a part of life. Amen. Kuna na Jeremiah 8:4, moreover thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not arise? Ti Apo ba'y tinangibagan? Matulid danto aya, di danto aya bumangon? Amo ti Apo nga numatuang ka, mabalimot bumangon. And He is giving you that chance to rise up. Shall He turn away and not return? There are times ka ti Apo kakabsat kasla adayugan kan. Gapo ka digiti adu nga pelyo sa pati biyag. Ngamana, God causes us to return. Micah 7:8, rejoice not against me, O mine enemy. Hanggang agragsak kanyag sigang kabusor ko. Because when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Masapul na panagpakumbaba. But brethren, count the opportunities and the failures. Number 3, count the ways of God and not the hindrances. No panunutan tayo, every time nga dapanggapon tayo nga para ti Apo, rumswa, dagiti lapad. No adda na pintas kay impanti Apo, ti puso tayo nga panggap, no apay nga rumswa, dagiti stumbling block ti panagbiag tayo. Kat no ipalubos tayo nga ma-stumble tayo, na ipalubos tayo nga ma-offend tayo kakabsat, awan maawaramidan tayo nga para ti Apo. But you know what? Noan adda dagiti kasla rumswa nga mangigawid manglaped, mangistop kada tayo, hantay ko makitaan dagiti nga hindrances, ti kitaan tayo, God will make a way when it seems there is no way. Matthew 19:26, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Nagmayaten kakabsat. Iso nga, awan rason tayo nga dete, anat naganan, awan rason tayo nga dete, haanan nga agtultuloy. Dito kat nagdakkel nga rason nga mangipatungpal ti anyaman nga impanti Apo ti puso tayo nga sirmata goal nga para iti pakaidaydayawan na. Count the ways of God and not the hindrances. Adalat the way. Ang muyot way tayo, tumangad kakawsan. Deta manok no tiliwam, nataray. Di ngamin, kamatom tamanok, nagparti ka. Kamatom Kasi tamanok ano, masidagking ka. Aya, kamatom nga talaga, lalo no native, tapartsem, kamatom Kat tamanok ka no kakabsat, no kamatom nga kasta, taray nga kasta. Okay?
Tunukwan may corner, talo kay kuma. Okay, kunang gusta. Agbilang ka. 1, 2, 3. No 3 ko na ako. Kamaganta yun. Siyempre, di manok, di naamot papananan ka. Na-corner, tumalyaw ti right, at da nakaabang. Tumalyaw ti left, at da nakaabang. Sangwanan, at da nakaabang. Kat kunang bilang, 1, 2, ano mo papananan kakabsat. 3, pa! Timayab kakabsat. Gayam, ti way out na. Ijay nga to. Kasta mo ti biyag tayo. No, do magigidan ti problema, kastay lang mapuspus kakabsat. Kat kuna tayo, apo, how can I serve you no nagadot problema? Kasano ak ka makapagserbiging ka, apo? Kasla mapundi ak pa yan, apo, Diyos ta, puspusen na kung nagiti parikot ti biyag. Puspusen na kung nagiti ado nga problema. Puspusen na kung digiti nga bambanag kat jaka mo no masolbar digitoy. Jaka mo apo no digitoy kat masungbatan pa. Jaka mo digitoy kat masolusyonan pa. Jaka mo apo baka isot kap kanibusanak deto yan. Baka isot pagpatinggak deto yan. Baka awanan apo, awanan ko natin di panunod tayo. Ngam tumangad tayo kakabsat, isot way out tayo kat ti apo ko na nagis-ism. Adot wagas ko anak ko hangka madanagan. Count the ways of God and not the hindrances. Amen. May kapatkat mauditi amin, count the gain and not the loss. Count the gain and not the loss. Kakabsat, the message ko di kalman, serious believer. There are times kay ayam ti pa nagserbita iti apo. There are times ka half-hearted tayo. There are times kakabsat nga hantayo nga fully surrendered. There are times nga hantayo fully committed kakabsat. Why? Because we are afraid of what we can lose. We thought that what we can lose is something, nga sayang iti panagbiag tayo. Ngam kuna na ti Biblia ni Apo Kristo kuna na, whatsoever you lose for my sake, you will gain it. Anya nga karin kakabsat. Dayjay ti kitam. Dayjay ti patsyam. Dayjay ti salimut-mutam. Dayjay ti pagbiagam. Nga ting ka pa ng surot iti Apo. Aduman dagiti mapukaw mo. Hamu ibilang nga sayang tati apo ti magain mo. Ket anyan tuman nga napukaw mo, all these things shall be added unto you. Amen. It's just a matter of time. So nga no sumurot ka ti apo, agdaman mapukaw mo ti biag, bayam dayta, dakdakkel di magain mo kakabsat. Amen? Ket ni Moises, the Bible kakabsat, the Hebrews chapter 11 verse 24-26 ko na by faith Moses when he was come to years. Nagyan iso na Pharaoh's house. Nagyan iso na palace. He had the opportunity to become the next Pharaoh, the next world leader. He was trained to be the next. But when he realized who he was, that he was not an Egyptian, he was a Jew. Instead of becoming a world leader, he would be assigned by God to save Israel from Egypt to the promised land. When he realized that, nga isot plano ti Apo ti biyag na, amuna nga nasurutan na di plano ti Apo, he would lose the opportunity. He would lose the position. He would lose all of this wealth and treasures in Egypt. But the Bible says, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, upon esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Impakita ti apo ken kuana jay dakdakkel nga magain na no ti apo ti surutan na kaysa dayjay magain na iti Egypt. Ket kakabsat agyaman tayo ti apo. Ta kini Apo Jesus anyaman ti mapukaw tayo dakdakkel jay magain tayo. So ako na ni Apostol Pablo, I counted all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord. In the practical aspect mo't kakabsat, alagat DJT biblical doctrinal aspect, in the practical aspect, amoy ti church, amoy ti panagserbi ti Apo, gagangay nga parte na, nga dadigiti ikatan ti Apo ti biyag tayo. Worth it nga maikat di gijay. Gaputa da isagsagana na, to give way, kadijay dakdakkel, nga magain tayo ti panagbiag. Kalati arig na kakabsat, put-put-putam ti may nga banag. Kung ti Apo ibatam, di ka kayat nga ibatan. Gaputa tayo na yung tauan, nagpatagkan ka dahi nga banag. Ngam ko na niya po Diyos, ibatam, ada iyawat ko king nga nasaysayaan. So you could not gain what God has in store for you if you're not willing to lose something. Every time you follow God, there is always a sacrifice involved. But it is worth it at the end. Kala di ubing kakabsat, okay, ayam itotos na nga kasta, di binting,
Kati pa nang nang itotos na ibinting, na-shoot jar ni mama nakakabsat nga, pagkabilan at sabong. Kat tapan na kinautap no alam na di nga binting. Kat eksakto lang di iman na di surut na kakabsat na ishoot na. Kat idi ikatan na di binting. Di na maikatan kakabsat. Kaputa put-put-putan na di binting. Agsangitan. Mama, 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 mama. Kung nang ipukpuk ka, I cannot remove my hand. Hangko may fist ko kung nang agasta. Apay anak ko, I dropped my 25 cents kung nang agasta. Kaya di kita ni mama na, guyutan na, gutadan na, hana may cut, gaputa ko na, release the coin. No, kung na di ubing. Release the coin. No, let it go. No, kung na di ubing. So the mother has no choice but to break it. Bang! Kaya di kita nakakap sa 25 cents. Can you imagine what you will actually break in life if you are not willing to let go for the sake of Jesus Christ? Sayang kakapsat. So nga, count the gain and not the loss. It's worth it. Sumurot tayo ti Apo, antek backslide. Ang kayo adayo ti Apo. Aduman, di kiti reason nga ma-offend ka, may Istanbul ka ti panagbiag, may Istanbul ka ti pada matao, kaubram, pamilyam, paurepe kapsat iti Apo, pero may palubos ka kapsat, ag-focus ka ti panagserbim ti Apo, ag-focus ka iti pagayatan iti Apo. So number 1, let me review, just count properly. Dapat say atom, lalaingam ti agbilang. Tanuhan ka naling agbilang kakabsat. Kas kala na po kawang 20 milagang kanayon. Number 1, count the blessings and not the troubles. Count the opportunities, not the failures. Count the ways of God and not the hindrances. Count the gain and not the loss. Ti makitak iti dayta, awan sa bali, parabor amin ti Apo. No, awan parabor ti Apo, awan bilangam. Tana kumat bilangam, parabor ti Apo. Amen. Count the grace of God. God bless you. Heavenly Father, thank you so much. Sang kapasid dati nga mensahe, short time. Sapay ta dati anak na nang Apo ti blessing kadigidi kabsat ko di Hawaii. Continue to bless Preacher Glenn and family. Continue to shower them with blessing, good health and strength. Tulungam Apo ida digiti challenges di panagbiag. Balkutang bakuda mi dati ayat mo Apo. Nanguno na iti puso da para ti ministry. Dagiti men nga suporta, dagiti kabsat. No da bisita mi Apo ita. I hope they were touched. But if you have visitors watching or even in the place right now, sabi ta ma-realize na Apo, nga ti pagrubwatan iti biyag, kat saan nga ti edukasyon, saan nga ti adal, saan nga ti laing, saan nga ti saririt, hang nga ti kwarta, hang nga ti resources, hang nga ti kaadda di Hawaii, ti pagrubwatan ti biyag, kat relasyon king ka. Tore sa dino, yammi, anyat ayammi, noon relasyon mi king ka, awanan kami. We are actually poor. But if we have you, we are rich. So they will realize that they would receive Jesus as their Savior, not because they want to be rich, but they need to know Him as their Savior, Savior of their soul. And from there, they will know the life that Christ offers. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.